Anglong berta kithanjia bang ini sami ka cerong harpi. Aprangsi berta thepi arjuitha. Border Tribal Welfare Society hinpen pherangkia mai kangni. Tini prek jamadim Congress atum National Highway to RP along dharna kangni. Wathat Langso Municipal Board Vice Chairman Aron Ripen Kulat kangni tumaphan Kathar Lepon. Karbi Rongsupi number 2 Inglengarong Ingnamaing Nardon Thomahem Tipritikang. Lahorijan Nirmol T State along Ajojo Apor Hem Chokim Chonghua Dim Kathar Lepon. Olasam United Youth Council atum pen patimi Guwahati Rongsupi along Pherangkia Mai Kedohut Assam along le Karbi Anglong ke parlo Daldali Forest Reserve along le Nagaland Soraphan Kacho Georgi Puakoi Nangki Pipon ke Ahok Kalipusi Pini ke ese sai hemalong Pherangkia Mai Kangnie Hut Lam Clark ki Pipon Karbi Anglong along le mate Assam along le Nagaland phan Kacho Jor Kanghu lapendak Kacho Jor Kanghu along dak inut bahini asong tum lapen song pembari matum dak Kacho Jor dundo lapen lit mosiem miram long hang phanta alang tum kijong blok do pasi Ahok pet alam ke Nili Inut Karbi Association Kongchun Banglo Nili tumke haprang pen non anta Karbi Anglong along le hilang lapen border area kosom si protect nahi patai Assam government men kachi silam ke nagad man longle ke jor kali lapen nili tum song ahin megala si ningjelo Nagaland pen sidai hok masi Nagaland phan kolam kali Nagaland punon Meghalaya punon man hojai punon bordering area an ke banga khai mate banga state phan kiparlo long popji puri tum langdun dingde kasi alang litum patumi hejong la so press meet long karing je kala ke baseless alang litum angkur long avelam alang ningje tap ningje pur alang litum secondary alam ningje ra kasi secondary alam ningje jera alang litum tung dong alang litum munit alang thanpen alang litum adimak long na pati bokpen exact alam tinai kasi longle chojodet si nangi koi bosi dili tu labang so pesi bang ko Patimi Prekjam News Channel along ke Klang Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang XEM BTWS Maipu George Milik Town Committee Ex Chairman Mohan Tiso KSA Birisa Leon Ingleng Lapen Kapre Atumaphan Amen Sunglorpen Asamalongle Kacho Jorpua Kai Nangki Pitap Ahokhe Chinipame Kalipen Nangke Koitap Apot Olasam United Youth Council Asongaphan Pinremlo hejong viral video apen patu best meet video laki baseless kur gavi alam Karbi Anglong asor Karbi Anglong along le mati atia pada jorje aku kacho jor kong te lagan ke jong du tok ti aku kacho jor ani evidence do approve to de paklang dak kon jong long klok Lapen ko sonsi emethang Karbi Anglong along le Nagaland Soraphan kacho jorpo Emethang Karbi Anglong along le phelang kaching hona joinisi aprang penta border lama puthakta che songbom lupusi tini pherangki amayalong BTWS Kongchun Bang Leon Ingleng KSA Maipu Simeon Rongphar KSA Kongchun Bang Thangsin Timung AASU Karbi Anglong District Maipu Sorjun Hanse Lapen Bijoy Teronatum Ningje Pon Karbi Anglong matin nogat biki kuri ase etu teloke bhul ke koise Assam Manipur Railway Junction ba aponar Dimapur Railway Station pura Disapur etu Doldur Reserve Forest to more than 20 kilometers thakibo eman khini encroachment kurile etu hongthon gom paile na pai ami aji etu press ke jodi ami bisari teloke gom na pai kinu teloke yat ahai nai spotot ahai nai Assam Nagaland border to jita Merapani war hoise jita orde high court case itau sulia se pending hoye subdivision News Text Report Newsfast Karbi Anglong Emisi kilik ahut alam cak kipiateng lamcak kapaplengdam jiaphanpura 15 number Mahamaya EM Lunsing Teron non malom dodi sang sisi kahumridam ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল যিবিলাক আঁচনি ঘোষণা কৰিছে এই আঁচনিবিলাক ৰাইজে বহুতো এটা আমাক ডিমাণ্ড কৰিছে যে আমাক মানে এইটো জনোৱা নাই সেই বিষয়লৈ আমি লোকেল কমিটিবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ লগতে সেই লোকেল কমিটি আণ্ডাৰত 5খন 6খন গাঁও তেনেকৈ থাকে সেইবিলাকৰ গাঁৱৰ পৰা লগতে মুখিয়ালবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি বিশেষকৈ এই অৰুণোদয় স্কিমটো
এই এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ ওচৰত আহিছিলোঁ। হয়, আমি দেখাব আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমি এটা ভোট বিচাৰিছোঁ, আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, যিহেতু যোৱা MP ইলেকশ্যন, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল, লগতে আমাৰ লেণ্ডছবিলাক, আমাৰ টাউনবিলাকৰ ইলেকশ্যন গোটেই তেওঁলোকে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে। আজি কোনোবা জইন কৰিছে নেকি? আজি প্ৰায় ইয়াতে আমাৰ 19 ঘৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা জইন কৰিছে, তাৰপিছত অন্য বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিৰ পৰা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ যোগদান দিছে। Son Sipini, Jethirongpi Arong Kahumri Damthu, Waisong Terang, Sepahem Pupon Amayalong, EM Rajutiso, DMB, Chairman, Biren Singh Teron, Babuti Sotum, Chetongdon, Bangso Mailong, EM Lun Singh Teron Aphan, Ningka Chethia Joini Pura, ASDC Congress Atum, Don Kripo, JO Ponsi, BJP Along, Jepa Ogdol. BJP के चारी कौन क्या कौन मिसाल जोनी सी मने थेबलंग सी गोवा पिनी निसामी को अन्नो ने का अपन का बिया जो अपन अन्नो नॉन दो कर लसो जोनी के थेबलंग सी निगांग संगे जोनी भी ना दो बिलो सरकार को भला दिया और बहुत सुविधा पाइছো आज लेटिन दिसे गैस दिसे और साउल बिनामुलिया Dokmoka Penlong Kiram Teron, Newsfast, Karbi Anglong. Pinianarlo Porthai Kreisia Pormalom, Pokachan Block Congress Committee Atum Patirpi Ponsi, National Highway 36 at Towarpi, Dikrong Along, Towar Karangkapon. Lokeshwar Teron Penchalinsi, Maike Palamte, Dakiram Singnar Chaipon. Aluhisarpo Aman Pen, Satroteron, KADC Chunbang, Karengrong Pipi, KADC Mohila Chunbang P, Borsing Rongpi, Abarim MSC, Penchenglok, Ketheki Dingatum Chetong Dunsi, Mayalong RDP Dun. BJP Gofatum Pinianianta Radapan Doan Alamchak, Chepapling Pon Pelang, Lasonsi Porivortonamen Pen Radatumapan, Kachechak, Akam Cheklem Clay, Piniani, Dilai Pen Manjadak, Toar Kaheno, Minute Cap Adim, Aghontaisi Nangkok, Lapen Gadi, Motor Kachetapanam, Non Kiador Kesu. Kosonsi ki dugdat araratum kiringdun unji pusi aluhiatum jaipon. Towar kondison koson ke no la soalam te budak sinil tum ladak pini protest ke dunang kok lo. Narendra Modi sarkar pini anianta towar ke me theklong le ilitum la soalam te budak sinil tum pini ladak dharna ke dunang kok bala salam thela. Jong sinil tum Congress sarkar high debt le puladang te koson ba aprang sona ke me sontak tak sinil tum claim pon thoi po. দুপৰ আজি দিলাই পৰা ডিপুলৈকে যাবলৈ 15 মিনিট সময় লাগে ভাড়া তেতিয়া আছিল আমাৰ বাছৰ ভাড়া 20 টকা মেজিকত 30 টকা কিন্তু আজি ভাড়া আমি যাব নোৱাৰো কাৰণ গাড়ী এটা হায়াৰ কৰিলে আমি ডিপুলৈকে যাব হলে 1000 টকা আৰু যদি আমি পেছেঞ্জাৰ হিচাপে বাছত যাওঁ তেতিয়া হলে ইয়াত 60 টকা ভাড়া কিয় যদি বিজেপি চৰকাৰে ৰাস্তা পদূলিবিলাক বনাব নোৱাৰে তেওঁলোকে কিয় নহলে চৰকাৰ ভাঙতে ৰাজ্যৰ মানুহক কিয় ঠগিছে Pinitowa Karangkhalong BJP Gov Go Back Congress Long Live Puhang Tarampon. News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Khatkhati Police Station ke Parlo Borjan MAC constituency angkang kedo Nirmal T State Lahorijan Along Arji Dinklui Pen Ajo Hem Chikim Inghu Bompuke Councilasor Kethe Gidingatum Chingi Pamelo Setame Bangso Lam Kikedo Along Le Pini Arnia Ta Thangnat Ahok Petakang Saya Bangke Avidat Ajoine Hadak Hem Chikim Het মানুহবিলাক বাহিৰৰ মানুহ আহি ইয়াতে নেশ্যনেল হাইৱে বুলি আমাৰ জায়গাটো দখল কৰি আজি যে আমাকে কেছ কৰি আছে কেছটো কি হ'ল যে এইটো জায়গা আমি 15-20 সাল আগৰ পৰা আছো এতিয়া মানে তুমি মাটি কাগজটো দেখা এইটো বাগান সবে ইয়াতে গাঁও বুঢ়াও আছে সবে জানে ইয়াতে পুৰা বাগানে আছিল আজি কি কৰিছে যে বাগানটো চাহগাছ কাটি ঘৰটো বনাই আছে আৰু যদি পুলিচক মাতো বুলি কয় যে এইটো খালী জায়গাত আছিলে আমি আজি বহিছো সেইকাৰণে আজি গোটেই ৰাইজটো আহিছে যে ইয়াতে ই আমাৰ জায়গাটো আছে আৰু আমাৰ খালী জায়গাটো খালী লাগে মানে আজি আপোনাক আমি দেখা দিব পাৰো চাহগাছ কাটোটো গাছৰ নিচে যে থাকে না এইটো এতিয়াও আছে আপোনাৰ ঘৰো চাব পাৰে যে ঘৰটো বনাই আছে বাথৰুম ভিতৰত বনাই আছে এইটো বাগানটো ঠিকে আজি চৰমান নামটো কাটিটো ঘৰমান হলে এফআইআৰ যে আমাৰ খুটখুটি থানা ইয়াতে আছে খুটখুটি পুলিচত বহুত আগৰ পৰাই আছে মানুহ সবে গম পায় তাতে হৈ থাকে 15-20 বাৰ কেছো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছো এফআইআৰ আজি গম Arlo Jakong Kedo Atumpen Kacherap Ajok CNH 39 Atowar P Akungkung Don Phokep Trokep Sose Hem Chikim Long Tahaiji Lapur Rada Tumpen Birtananga Pachini Duna Tenke Pregjam a district pensi ke bang side ইয়াতে 300 ঘৰমান হ'ব স্যাৰ পুৰা সাইডে সাইডে এনক্ৰোচমেন্ট কৰি পুৰা ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল সদায় গুছাগছ কাটি হেতি ঘৰটো বনাই থাকে আমি খবৰ দি থাকো কৈ থাকো তাৰ পাছত হেতি আহি মানা কৰে কয় যে
কৰিব নালাগে আমি চাম হেতি চাম কৰোঁতে হেতি ৰাতি আকৌ ঘৰটো বনাই লয় বনোৱাৰ পিছততো আহিলেতো আকৌ ঘৰ বনোৱা জেগাততো সেইটো ঘৰ বনাই মানুহ সোমাই থাকে তেতিয়াতো আকৌ কেছ লাগি যায় তেতিয়া আমি ভাঙিব নোৱাৰোঁ মানুহবিলাক ক'ৰ পৰা আহি ঘৰ বনাইছে কিবা জানে নেকি ক'ৰ পৰা মানুহ আহি ঘৰ বনাইছে কোনোবা নগাঁৱৰ পৰা কোনোবা বৰপেটাৰ পৰা কোনোবা নলবাৰীৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহি Cita arlo arlo ke naga tumsi bidikang limpen nangke klem pon tahai puta ong dunga rada tumpen than pachini pon pinya da porphai nerkep malom hem kum thom rat atum hem free pon lo adim an police atum pale dunsi soluk sodak atumon jab det napu pangsam dun lo আমি আৰু পুলিচ প্ৰশাসন আহি পেলাই ইয়াত খবৰটো ল'লোঁ আৰু এটা মানে এতিয়া আমাৰ তেওঁলোকৰ মাজত যি কথা পাতি আমি বুজি পালোঁ মাটিখিনি মানে অলৰেডি তেওঁ ঘৰটোতো ভাঙা হ'লে তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোক আমি যি প্ৰশাসনৰ পৰা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি আমি ল'ম আৰু আমি এয়াৰ অফিচ আৰু ডিফু কাউন্সিলত জনাম যে মাটিখিনি কাৰ হয় কেনেকৈ আৰু যি মানে তাৰপিছত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লোৱা হ'ব মানুহখিনি অলৰেডি বুজা কৰা পঠোৱা হৈছে যিকোনো এটা কেছ চলে ইয়াত দুপক্ষৰ মানুহ থাকিব লাগে বহুতবাৰ কি হৈছে আপোনাৰ যিটো বাগানৰ পক্ষ যিটো মালিক তেখেতে অসমৰ বাহিৰত থাকে তেখেতৰ সকলৰ ফালে বহুতবাৰ মানে এবচেণ্ট থকা হৈছে সেইকাৰণে কেছটো আগবঢ়াব পৰা নাই এইবাৰ আমি ততাতৈয়াকৈ যিমান সোনকালে পাৰে এইটো সমাধা কৰি মানে এইটো পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন এটা উলিয়াব পাৰে এইটো কাৰণে Wothat langso hithielong hithi roipen kangni ponji aphanpura lamtoy abe pinpen mate kanghap thothe akopen kangni bor idet akulat atuma phan Wothat langso municipal board vice chairman Harsing Rongphar alangli methang pen thur plutsi arondri pen kulat kangni atuma phan tharli pon athe covid-19 aborajok hithi kulat alongkedu chingprom longle pu penajok pini Labangso asai deng nang koklopusi pherang kipen karjuponahut vice chairman Rongphara sanghupen jaipon akahelu lapen pen kewang abe pari la tum hancak celang lapen akoi si bang kela hello dak tebok terai mane abe pari atum han puno nile tum distancing angbong si maintain bong la lapen aku lantali jong si jikroi krip lodang de la suputak sa minili tum pen non anda celang dim bom la nili tum methang mat celang nodak banajok nili tum methang nili FCY chairman ai sap instame labang tu celang nang ko ate bangke law and order atu non kedam tangan name boilang su municipal board angkang arlo mane loose bate latum kamatha kapang dai hek banajok non anstame ke ton kelang kapang chimaphan ar reng la sini tu matha loje labang su jitu covid-19 aputha jate boidlang so angkang arlo same roredet na lapen rat abang putin stame ilitum mesen dan pedolong na labang so hangani tum ningha lasi ini ongdung rarat along boidlang so bojarang bong same ni methang matfur tupensi labang so keton kelang bate law and order atu apang bekrang ajok methang same ni licedam angko Wothat langso pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Ang song pen alam toya teng pen pini parokwa NH 36 atowar pi along Block Mondol Congress atum towar karangkha asai kedeng alang litum National Highway towar kahenu hormu hortar anam ke pabat Jagirot paper mill ke jor hei huya puthak chesong ponsi ar muche jeng pon bangso hud em barim Vidya Singh Rongpi jirhon hanse atum pen chenglok penang an songklem bang atum chetong dun Dokmoka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong Pini APHLC Mahamaya Constituency Committee pen Cipatir Pi Ponsi Jengrong Hangarong along mass joining amai padupon Mangal Singh Teron pen Mai Chari Ponsi Dor Singh Group pen Mai ki phalam the than pon Labang so amai along Aluhi aman pen APHLC Central Committee Kongchun Bang Sarkiri Rongphar Organizing Chunbang Kursing Timung Dihin Rimbang Dhaniram Timung Lapen Klembang Kison Kilingatum Chetong Dun Pini amai along kadokobe Donthong Kebra isi Virwar Arat Congress pen Don Inkoira Ketom BJP pen Don Trok Lapen HSDC pen Doniatum APHLC song along Chepa Okdundo News Text Report Newsfast Karbi Anglong PSLC a party ke claim ke dam ke me ke thegon long Karbi hamphang aphan towar ke me ke japon asong long si nilitum thegon long si pini virwar gop APS pen kaduk ka ve nilitum chelang pet pen si nang humri lo pen pini ke APSLC a secretary of president pen chenglok bidi sar tum do ana pansita me nilitum ki chuning rikang la pulo nilitum phanta pini pen ke kengkam isi cheyor nang cheyor linra penoi pusi nilitum chuning ri pen nilitum pansita me nang
herilo klemra penang damra penang kisung ke boy do an pen sitami chirap cheto nang pusinili temanta lamkla nang pidun lo pen pini pen ke nilitum fan sitami nang lirat lo nang lirat lo ba nang li solo la puson sinilitum chuning jite kang lo pen nilitum fanta mi nangarbak pupusi nilitum fan nang chi chagan Tamtang Chitia Chiklo, Nipai Hiniarni, Singason Constituency Arlo, Langchitunga Hawar, Samson Terang Job Kardatang Kapang Limpi at Pua Koiki Pike, Angkur Apulong, Chinine Dada Joksi, Perangke Tengno, Lam Thandun Tap, Aret, Lapen Koita Aret Pusi, Birentiso, Lam Clarchipi. Birentiso Radaphan Kemesenakam ke Klemsita, Nong Noapak, Kejo, Ajok, Aning Duklo Pusi, Perangke Tengno, Lam Jai. Lasi monon api lapuson perangke tumapan rongasor angkur pena pulong alam chini pamimi pulote perangke tumapan thandun tapri ahok pet alam si perangke pan thanang jiputa alangli ningje Samson terang kachini nia joksi Newsfast along paklang dumder luputa birentiso ningje kebangji kemesena lama hokalam le perangke tumapan along thandun non puta ningje thu alang di jungjung cepat hek pensi hadak pon pensi thang rong aphan ajat dokumen NI statement NI pensi alang ke pon labang ke nili puji bang ke chokche ate adak ke ahok kali alang litum job kara poisa long ledet alang tum passbook sheet det pu bang ke alang tum kini jeta labang ke ahok kali okor nirgali ni tum leader group leader tado apena alang li ke pon pusita mi rong asor ba alang pen senior tumdu alang li parjune ate alang li ke ahok lo lang kitung asor pusita alang li ke duke tarabasa rong hangaro lase alang li sitame alang ong sila anakam di klaim kar i pulote hadak lang kitung dam pensi nili pubang ke klaim nangji pusi nili matha se alang ajoy ni ke pon benamasi ni tumtame lang klar si pinang koklo lase ahok heke okor bonglong kiarong kali adung arayarong sita arju sitame recommend sitame cinidag je Puloni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong Tongkamukam Forest Range Arlo Karbi Rong Sopi Nong Tu Ingleng Rong Don Pli Ahem Arpan Arjon Pripon Si Tete Kang Lirlo Aprang Si Bangso Ingnar Ki Pripon Lake Bir Sing Teron Ahem Sokpuru Chote Limen ko son Limen ke Bir Sing Teron da aro men ke dak sengleng aro sengleng we baroba te sari baro por dak ini ini lihem narani pri ay sokanda pian luksan lo asopor bagi aro naran apor humulo eta ainar kakira la aro las pina apor aro hujung la sinar kakira la mara sok hebro son mang la sok ki pian luksan la on kripat sok ki luksan Angdat api borson kathar ahem along le abangke PMAYG ahem anta te tekang rai dadlo we baji ko ana lam ke bang baru baji di nangi hem pipi lo kan hok na hem an ton hum thomen da phan thailo ke sang tumi so tokam tang sang bostai pondelo bostai si sok bang mute da lo sok puru lo ba leng le dela para hem bang hum ma hem ta vùng thang vùng kia nào bằng cái đôi thay bằng cái năng cầu mà sẽ rát lên cái năng cầu thì năng tum là cắt nên năng tum là Newsfast tum vàng xem ấy thì là số biết ta phát triển tạt về government phán xem ấy project là cái rap năng bậc đi phán nó tum là cái chiều là phần số bán nó tập rang năng tum là cái tông thay phần cái là tum là Newsfast cái năng tum là cái chiều phần phán nó sẽ tum xem ấy cái claim cái đam Bang swajok ingleng arong aradatum chingrum dun si edoni nut dun pensi tong sekot pen hem arpong bangke chepar pong pondetlo adun thu kro hem ke mekejang ahem si tong dam railo ahem phuatum chechini dun si hung dun lo bonta ing narabang munit anak panglo rong ajok pinang anak pordo si ing narabang cheterek pon lo pusi birta rib dun long dongkamukam forest range atum adimaklong Humri dunsi kana hok bekadim paledun dongkamu kampen Komal Kathar Newsfast Karbi Anglong Ansosai KSA Hamren Regional Committee Kapang Tang Jia Phanpura atokon hositami penang anabran senglo lason sipini men media hawar sitami dong mipi LP School along pini KSA men media branch committee sengponsi arpukimi pekpon
mai phuro biram kro kong chun bang long kiram rong pia tuma phansi pek ponlo la so mai long hamren regional committee dun mai phu ashok terang lapen kong chun bang babul tok biatum chetong dun mai long alhi pen kaning je ponke KSA lake loke charlia song lasi rong rup along sitamik ilitum KSA song pen education awareness lapen kapre kisunga hut karjabdun kinang sot pusi mailong jaipon lasohut KSA klembang proven be humson teron rostom ingti kiridhon phangchuk rupsing ingtiatum chetongdun dongkam kampen komol kathar Newsfast Karbi Anglong. Come one, come on. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Dhansari constituency angkang artungso habjan kidamatwar dipurong supipen kilometer phok kilo along kedo Indian Red Cross Society thihek pen IRCS Karbi Anglong district branch asai hemalong Borsing Pangcho Secretary IRCS ahin pen malom sopor mai padusi IRCS along ningak longpen rat akisung katora porhut rada farman sai nang kachirap nang kachitudunji lapen IRCS la ansose rat akisung along kirap kapale lapen kapaprang konthek jiaphan puan kemang pen kewang kurusar timung komol teron lapen rupsing rongpi latum bangke thoma bang phuki mia tumaphan ningak longpen kedeng pon abirta Newsfast Karbi Anglong aphan borsing phangcho kongchun bang IRCS Karbi Anglong district branch ahin pen nang pachini dun dak membership nang join dun itu organization long na claim dunji abang phu pini dak bang thomdolo aprangsi kursar timungsar alang lilo lapen aduntu komol sing teron alang tame nang join dun lo lapen rupsing rongpi alang li tame dak pini members life member nang join dun lo lase alang li tophan tame nilihin pen suri akardom pajir tuntu iglo Indian Red Cross Society lake commission organization lasi irthe dang Red Cross Society bulu de kadobe ta chini lasi pini nining club sapen ladak dak Red Cross Society Karbi Anglong district office along nili pini membership ki anaphan nili chisik lo lapen pini membership form nili pini submit lo lasi mo kewangje por sitame ili kiduk kisung lapen kadu kami kacerap kacetu jephan nili ning club sapen pini ladak nang join dun that pen nili member and that pen pini apor CPC nili kam claim jephan nili ken kam che jorpo manja pen dilip hansi Newsfast Karbi Anglong Hawar ke hat mohori tok bi arong amekar mongol sing tok bi keso kachelang jiaphan CM tuliram rong hangaphan kerap kelong jiaphan kachuning ri lapen keso ningkan pleng adlo longle phelang bi chainong seta chejor at aphian ta keso kachelang jiaphan dorde det ajok CM tuliram rong hangaphan kerap kachoha nangkok lo passbook amen lake sikahan sepi account number 7447010035518 mobile number 8133968226 pusi chethan nè nilitum ka ane kisum ke boy hode chai nong anta chi jor lablo longle phelang ta pai kas bondok dam lablo kisu ko ana ningkan peni liram nang lile nang ram noi nang linong ta jumi po angke ko ane nang li anu dan depan kerap ta nang linong jumi sen lo rasini litum pan nang rapa mi thasa nang chu ningri iglo dak em konsing rong pita nang lang le pin nilitum pan ko ane poisa cho hangam ta nang sarun turong na ning nang tidun turong mas tu hanga ma hedalu asinang li pang sek akalu tulirang kupia ke solo kisu kisu ke la apok athan angke la
akeng ari ketimi no hok ta dam elo lusuni ta hem si ke sang lok lo la sin ke ni je ta aning honduk chi bi ver lo dai ta la dak he jo em la ticket ke long dun cheng aning kan pen lo ke la em ke hai tu la ticket ki pi ke ne kang thum dun anta dun lang la so pen ti rok tu ke turun epin lo ke tira ke ning kan pholu Akeso pene abang fuamen ni pine. mongor sing tok Kupiarong lo dake. mohori tok biro Fuluni pen Arun Kro Newsfast Karbi Anglong. Pinya berta lansi pajullo dumithak me kardom.